دوان سالên dawiyê de gelek kesên koçberî Ewropa bûne bi taybetî çûne Almanya piraniya xelkê me çûne li Almanya bicîbûne dikaribûn bi civaka Ewropî re întegre bibin bikevin nava civaka Ewropî bi pêş kevin tevî ku gelek cudahî navbera çanda Kurdistanê ya Ewropa de jî bêguman heye gelekan ji wan penaberên me di nava siyasetê de cihgirtin gelek ji wan bûne parlamenter bûne siyasiyên li pêş gelek duwarên xwendin û afrandin û zanistê de jî serketin yek ji wan xortekî Kobaniye navê wî Elî Şêxnebî ye xelata întegrasyonê li ser projeyek xwe wergirt xelat ji aliyê hikûmeta wîlayeta Saksonya ya Almanya ji bo wî hate pêşkêşkirin projeyeke hikûmetê ye ev 6 salin Elî Şêxnebî wê projeyê birêve dibe projeyeke diwarê enerjî û geşa pêdanê de kar dike projeyeke gelekî giring e li Almanya ev xelat yek ji xelatên herî mezin e diwarê geşa pêdana civakî û întegrasyonê de. Diçim Leipzig Almanya Elî Şêxnebî wergerê xelata întegrasyonê li gel min e Elî bixêr hatî صاحبي مستعد البخوين پیرۆز be li ser xêrê be kêfxweş bûm ev projeya neveroka vê projeyê te çi ye Elî di vê projeyê de dixwazî çi pêşkêş bikî دەست بێکی دەماتە خۆش مامۆستا دڵبخوین پرۆیەکتە من ساڵا 2016 دەست پێ کرد سەبە مەرسەلی ئینتیگراسیۆنê ملەتê me nû hatî Almanya fikra me enû em merselê enerjî ixtilafê mabênê welatê Almanya û welatê me ew welatê Rojava اختلاف هيا فما حذكر ام اوليكاريا ملت بكن ملت ما بكن اوليكاريا ما بكن سيستمي انرجي المانيا زانبن شويه سبي نكبنا مشكلان سبي بارلوان جران نابه صالا يكي مدس بيكر باش مشيا ودراجي ما اوليكاريا بر ملت مكر يعني سيستما انرجي لور تشاويه فرق سيستما انرجي لجمال روجافا ولا المانيا تشاويه شو فرقه فرق انه انرجي المانيا بهاتره تكاليف خو مسترن انسان دكبه بن مشكلان كو سيستم ناس نك يعني چتو ام بي عقدان چيك چاوا استهلاك بك چاوا مصروفي خو هندكتر بك قاسي كو نكفنا مشكلان باجي تشتكي يعني إنساني نول ألمانيا باش ناس ناكه فما ما فكرة ما إنه أم أليكاريا ما بكن جوان را شرح بكن تواصل ما بيني وانو يعني خبراء إنرجي ألمانيا بكن سبيكو كان بن أم بي فيزيستيمي فهم بكن باشه علي تتشكي باش كري نها پشتی کو افشار اوکراین درکت زانی کریزا غازه غاز لألمانيا گلکی بها بویا و هجماره کم مزنج کردی ملوی داره دمینن کابرا مثلا کسی حال ما تماشا دکن جوی پروژه تا استفاده بکن سودی ببینن دکارن چاوا و انرژی وکا لألمانيا دبیجن شپارن بکن یعنی زیده مصرف نکن زیده خرج نکن چاوا دکارن به یکی بکن اري بله بريكي لازم دسبيكي زانبن چه عقدان چه دكنا الباقي جان شركاتان چه دكنا مني دبيجي آليكاري خبراء برس بكن وزانبن چاوا يعني انبيع عقدات شيكن اول نقطة يعني نقطة ديان توفير المالية بكن يعني انبيع ابي قرم مثلا ألمانيا پر بهايا البا مناوك بهابو يعني يسيم خاف قرم دكر البرقاف پر بهايا ابي قرمي اوجي بهايا كهرباجي بهايا فتوفير المالية يعني انبي تشنا هنا موفرن انبي اجي زي مالي كهرباء اي موفر هنا سرفي هاوي كانن يعني انبي توفير بكن و برانج توفير بكن سري ايش توفير بكن و سرفي بروجي خو حكومه ساكسونيا جي خلات ورگرت يعني کردان جی استفاده کردن یا جی کسین سوری جوی پروژه تا استفاده کردن؟ اری ام بی ملت می کرد استفاده کرد پر ملت می کرد هبون تقریبا 1400 مال من المنطقه لايبزيج ما مجموعه را استشاره مداوان ما الیکاریا وان کرد تقریبا 5000 شخص هبوج چلو دجنسي يعني نبس ملت كرد وعرب ملت دولتنا پر ام بي الالمان بخوا يعني جمع استفاده كرن فسببها ويجي
حکوماتا یعنی سروک حکوماتا زاکسن دیبون انه va کارکی باشا سروی هوی خلات دانا پروژه ما و دانا من هر سرکفتی بی کیف ما هات براستی کسی وقتا بچن ألمانيا بروجه که پیشکش بکن لسروی پروژه خوارن خلاط کرن بهوی کو کسی وقتا زیده ببن زور سپاس علي شيخ نبي ورقري خلاط انتگراسیون جلایپزیگ ألمانيا